no wanga ngai ia e wha amanu atu ia Iowa. O mea umafo i o te tonu ia tia ia wha amanu ina aino na suafu pa ia. No wanga ngai ia e wha amanu atu ia Iowa. Au a fo ine i ngaro se me tasi o ana me arofa. O la mona ia ma sa afia fingo le loto. E wha pēnao na si itia ile vi inga. Ma le anganga wha aftai e le wha ititia. E sanga vi ia ma wha amanuina ile suafa sisi le ese o Iowa lo tātou atua. O tātou sila wha in whairua i fo ile nei tae au manino. O lona sa patipa ia e ala i lana taita inga i loto so i fua ma se une iola. Ia ele i titi lava le wha aftai ma le vi inga tātou te si itia mo ia. Na manatu lea, ia o le ata alolo ia o tō maru whale atano. La vere nei tū la, e vea ile leo whaatau waa o le au auna. E whai mawhafonga tau mori mori. O le taitai, o le tātou matanga ruenga. Asa fitu sa motu tō tasi ni usila i saute, e Christchurch nei, o te whaafeilo i eilo tō maru whaamata e fia. Le sui la nau auna lo taitai ia le matanga ruenga ia pasta leota. Bua au Mikaele Merina e maise le tinao le ngā ruenga le whatua ia Agnes Merina man no whaalo. Te nane le sosoni o le no so au au na sunga le whawhengainga o la wau ālua. Lupe i wane le li whanu ma le whatua ia tane le li whanu. Maise o le no whaalo. Sase e lua i sunga ia wao. Ia awha whaano mo tangaroa langi ma le whatua. Ia e maise foi le sunga i lea wao ia vaitai whanga wao tavui ma le whatua. Maise o no whaalo. E tai nane le lo le ka le si o no whaatofi. Tina ma ta mātua. E maise o le au tana wou. O le lei tu o le tātou tau vini. E vea ilo leo e whai mō lātou whonga o te whawhiloa i alo ia ili tātou ngaruenga. Si stack mai lava i Amerika se ia pā ia sa moa si o tātou atu lupele. O te whapea tua i le suafa mon mālo Jesu Keriso tā lofa tā rwhalawa. Whawhiloa i alo ia lava. Lo tātou te tai au au. Te mafa le nganga o le ngaruenga a wao sa moa sa fitu tuto tasi le lanang. Ia pasta ala i moana Willy Papu, maise o tina o le ngaruenga le whatua ia tiana Willy Papu, maise o le no whaaru. Taile alo fo le atua i nona au tausi lo ua soifua, i o lo maurunga i pēr na ngā lei, whapena no whapopo le soifua tunu, i le ngāta i le tinu, tari tonu e sinsiri i la le nganga, whamalo whaftai o lo whaiwaro filima. Ai hale, no fua se lua lo longa musua i lo sunga le teitai au au. I ana au au le sunga i whawhengainga i a pasta. Pari i a whita masapau mesa le whatua i a vesi masapau no whaalu. Au tustusi leo le tātou ngā ruenga le longangi au au. Ia i teinane le sunga i le whawhengainga i a pasta ui tualangi ata tanuasa. Le te uloa leo le tātou ngā ruenga le longangi au au. Ia whapea foi i a le whatua i a ave no whaalu. Whamalo whaftai lo wala wana msua i lana onu taitai lo tau whaiwara whilima. Ia whape nao na mautu mausari e ngā rue ngāre atua lo tātou ngā rue mauna i nina rangi. Rati fo ia mai lava i Amerika i pā ia Samoa. Lo whawhale manu whawhatu e o tau sunga i pastas. Ia uauna le atua sunga i whawhengainga taulangi. Ia i le taitainga mai o tātou tanga ruenga mai kāre sia taitasi. Ia e maise o sunga i whawhengainga o tō wānua le ngā ruenga le atua mau tau wharetua mano whāru. Whapiatu le suafa man malo Jesu Keriso le nei tūna le tai au sa patipa ia o le atua tā lofa tā le whalawa. Ia e le ngātai lea, masenga o le aonga SMS po awa o loa o tawina wā le tātou aonga whawhai whiau. Taina le sui le masenga o TMI po awa o tālai. Ia o te whapiatu fo i le nei tai au le suafa man malo Jesu Keriso. Tā lofa tā whalawa o no whātou. O ngā ruenga le atua, e maise o le au pa ia le atua, mai lava i o na ao se a pa ia se o pito i titi, e maise o ao sina o le tātou ngā ruenga le lololangi au au. Ia o te mea lo lea whai mawhaua le taitai na tā ngā ruenga, ma le au whai ngā ruenga i kala este tenei, o te whawhiroa i whaatua tuai, i le suafa man malo Jesu Keriso le leitai au lo sa patipaia, tā lofa tā la whalawa. O upuna vai o le una le atua, whauta, e le whapupuina le ao le atua ina ia le whaola i lo tau soifua molo nei ola. E le tulifo i ona whonga ina le whafongaina a o tau tāra sara. Mawese o ni a mātou tāra ia o mwhaiona whafua lolo o tau soifua manuia ma soifua maua o tātou wheiloa i nunga nei o penga ta whailani.
e ala i lona alofa manonanga le whamanuia tele le atua tātou saminga o no Yesu. Amen. tātou te mā o le langi. I lona ao tai, marona ao whai wāwenga. Wa mwhai ai na mori mai lo tau seifua o tātou sira whai ai. I ne nei tai au whau o lona sapati. E ofo alofa atu, ma whatara whatu, ka lai stete tai au nei. I le tātou tai au ao i a Pastor Willie Papu. Ia a mission whartua i a Tiana. Whamalo whai o le whaiwa. Whamalo le o sai i ngaruenga le tua. Ele mwhai na misi o rua i Tarusanga. I le mwhai na maua e o rua le malosi whalenganga. E tau ale tua o walawina ai. Ngā te lea mana tua whatara whatu le sungare ao tustusi o ngaruenga.
Whapea fo le whaletua ma le no whaala. Tai nane le te oloa o ngā wenga, whaletua ma le no whaala, tā lofa, tā whalawa. Leo whai whai whangaroina le te mawhawhautua o ngā wenga wao, le ngā te lea, whai whi au mano lo, manu mano, le au whai ngā wenga te tofi o le atua I so se tafa. Fia lava le nei au te whapea atu, tā lofa, tā whalawa. Mai se, o nei o tātou mātua o lau wau sina o lau turi vai ina le ngā wenga le atua, I le aso ma le aso, wha mālonga wha tāla whātu. Lo lo ngā wenga wau sa moa e o lava I ainga, te tasi e ho lawa nei o tātou wala ma whanau, o te wha tāla whātu le suapa o Yesu Kiriso. Wo mo paanga, mo whai ona mo mai lava noa, tātou te mafuta I pei, I lunga le ea e ala le pokalanga, ia whamuria le atua I le nitai ao e ala I le sona. O te wala watu man whaaloalo, o le apunu no mai o tau wao, o le au whaia le tātou talo mo le sona. Lo mātou ta mai o le langi. A whio mea loa gampa ia I lau upu fora le nitai ao. I le ia vea lau whionga, e tō matau ina ai, tā pena masaunia I mātou, mō loa whio whaalua mai. Pai mai lau mea whaingaruenga mo le whaamtalino lau whionga. Whamuia la lato whaafoa, ona o Yesu o le wala au tui nei. Amen. I le tusi o Efeso ron tau koe ono. O loo I ai au penga a whalenganga. O loo whamatala I el apostolo Paulo, spiritual weapons. E te tau o na whaangaina le whanau le tua. E le ngata I lea whamatala la una le tua ia ofu tau a totoa. Po le full ama e mawhai o na te te atuai I tonga fitia ti Apollo. Iu whanawhana e whana mai. Au o pong sa. Te whai tau whai pasumatasi whai mai watatu te le tau matangata. A o le sili o whai pule o ligo le paulioni. O le whai pula sumar fitu. O te fia wha mawhaina I le tai aole nei. O le au whai tau wina. Fesalam tau peono whai pasumar fitu. Ma ia o tau ave le pulo tau o le ratanga, ma le pelu a le angana, o le fionga lea a le tua. O te fia whaongaina se vaenga pito, nao se vaenga o le whaiupu. Vaenga la pito I lunga, tau e sfufitu e whapea, ma ia o tau ave le pulo tau o le ratanga. O se vaenga lea o te mna o e mongo mai ai se whi au o le sona te aole nei. Ma ia o tau ave le pulo tau o le oratanga. E le se fita roma e au le taua. E au noa ma le pulo. E te tau lava o na whaino na pulo. I nei ma whaino na manu pui o ia mai I le fili. E le ngata I lea o sokse ngā ruenga, construction, ngā ruenga tala au, o tangata e maunga, tangata te pasika, e iai na lato pulo, e te taunga kawa le leio lato ulu tulo, ai se a le mafuanga, o le ulu tangata, o lo iai le whaatum tumunga, o lo iai le ola o tangata, o lo iai le mafau o tangata, e mawhaina fili ai, e mawhaina sabari ai, o loo iai na mawhau e control ai me onga. O le mawhau for tagata, e fili ai mo Yesu. Mawhanga nai te whaitau whaktaranga tuspa ia tusio o whataotaro tau perus, furu perus marfitu. Whai mai whaktaranga tuspa ia, o le la mepa a le atua o lo mawhau, mai o le mawhau o tagata, o le la mepa lea a le atua. Le tiofe per fatto la Roma non tau pe valu, a loro foi un poe. Espumo, fa mai mo ni mau mai le ngano le atua, I yo ta tau ngana. La te tale le vai ngata mai le mapo fa. O le vai ngata mai le dai mo ni mau mai le atua tau na le pulo mea. E te pulo mai. Per me lo tour fi au di tau ne, fa per. Siste. O le orata.
o lou pulo tau. O le ola tanga, o lou pulo tau. Salvation is your battle helmet. Wa mai le tua le matu parpala mai le langi, wa toa mai le langi, lo matu parpala sistek. O le ola tanga, o lou pulo tau dena. E leo se pulou e te moe ai, e leo se pulou no te nofo, e leo se pulou te whao, a o le pulou e tau o le tau o le whaotaka. O le lawe ino anganga. E le aise tasi e mawhai. We should not enter into spirit of battle without helmet of salvation. E le mawhai tato o le tau o whale anganga, pe ale ele pulou le o whaotaka. E te pulou ai. Sister, we need to guard our minds. We need to fill our minds with the right things. I said, it's where you make a decision to follow Christ. E che filfili ai mole tua. Fai tete ai upu e vatu e tangata ia te oe. Fai tete ai upu e mamoni ia te oe whaleanga le upu moni. Whaleanga le auna le tua. Wai te ita ne, e whale. Se ona e ese ma le lotu le tua. Ma fua me fia. O lou ma fau fau. Ta ua na fsili, a fe puro. Fere ma tu parpala le na o mai le tua. E te pulo ma fuara le fai. Wangaro ia te oe le matu palpala mai le langi. Sister, o le ora tana, o lou pulo tau. O le kalesia, sister, is all about life eternal. E leo tupe, e leo le oa matamai, e leo meo sui whanga. A le ona whapa. E o lava ia Yesu, te mnana whai loia te oe la wall down nei. E o lava ia Yesu Keriso. E le fai o fie lo whaotanga. Ioanes fulu ala whai pres fulu. Wa saure i o tau maua le ona. Ia maua ngā tili e lama. Mena sau Yesu. Ione ono tolu. Fai mea whaktaranga tuspa ia. O le a reto mai le tua. O le mea na rifo mai le langi. Sau e mai le ora le langi. E tau tala ia Yesu Keriso. E le fai o fia le Yesu, e o ora me whanua ke tse mame. Fai mara te talo a Yesu, lau tama ae. A fai e ma fai. Ia e ave esele de ipu ia te. Ai au e fai alo roto. Ai fai lo fide nana. E le fai o fia. Lo whaotanga, sister. Ma whangana fai tau tu se pero lam tau peiwa. Fai tau fai po luas fumane lua. Mai a le o iai fo se fa malingi no toto. O le ai fo se fa ma malinga. No no winga. A le se satau. O le se fa ortanga. Mor sister. E te tau lava ona maliu Yesu Keriso. Fili le tua ia te oe tau o le fa ortanga. Vai na momua. Aua e te sola. Sister. Aua e te sola i le vala aua le tua. Aua e te sola i le vala aua le tua. Po fere me te sola iai, po fere me te au iai, o lai te sola i lumo i oma. Langa na wala au le tua i te oe te tau, te le wala au le tua i te oe te nofo, ma whaanga speto e kona le tua moai. Oe mara whamtaranga tuspo i a tuso. Tuso wharinga lo tau pasuma lua whau pe spuma fitu. O eita, tau rako le fine, le kalesia. Ai le tau le fine, tau e o totoe o whana o le fine. E speso oe i le tua. Ma whakana le tama e songa i wala au le tua. Whai mera whakaranga tu spea, mera i no ai. La tu e tau sia polo inga le tua. Ngau whima sa pati. Lua, o e ta awhi le mau ia Yesu Keriso. A tu mena tu e ona i whatua tua. Speso oe mai e tau taua.
tui whakatoa mai oe lo langi. Whai mai whakaranga ni mo pe te uro tau koe rua whai koe iwa. Mo whatau mai lana nuko whiriwhiria nuko whatau na mai lo langi. Tupu o staulanga. O le nuko whatau mai seki mai a oe le tua mai lo langi. Ai a mai e ave le whiau o le orotanga. Le whiau o le whaorotanga. I le isau ni e tātou le langi ma le ola e whaopau. A whonga whakaranga tuspaia. Ina ua koro, i ona lon tau mo fo pe tonu. Fai tau fo mo, fai mai whakaranga tuspaia. Wo o mena fionga a iowa i a iona le atali o amitai. O whapea mai. Saura fo pe lua. Fai mea. Tau e aru i ni newa. Tau ati a ni newa. Wo o mea la tuanga sanga i ona. E o mena fo pe tonu. Lau fai tau ina e whapea. A ua tu lai iona. E soma i ta sesa ai umo iopa. Ua atu i fofoi o ia iopa. Mana maua le waa e anu i ta sesa. Ona abatu ai lea e ia o le tutongi. Kore le tua i sau e anu i ninema. Ai sola i ta sesa. So se taimi e wala au i lea tua i tua e sola. E tene anu runga i te angi lano. Pataunia o le nuku o tangata leo iona o mea ta o Kataferu e lano le lower part of Kennedy. Lo nominga o le vanga maua lano lava o Kanleia e iei le no whanga le pe le nuku leo o iona. Na wala auna le tua ia iona ai sola iopa i lano e alu lano siau e ono sturu maina le bālea. Sola tinatu tongi e le pāsese e alu le vaa. Le ngata e alu lano i opa, ai tu e watu le waa, tu e sola fui lano le waa, no foi, moi ai. E le ngata no moi lano le waa, se ona tongi lano le sauni e la waa, tu e alu lano le liti tai. E umana alu lano le liti tai, ai tu e sauni ka folake lea, folo, ko e alu fui lano le mamamo lea, o le i alu foi. So sa ngaka la vai sola i numo i opa, siste. E ki anu lano ki le anu numa. Ki wha solo lano. Ai ku wha whakari atua. Nga sala mō yonga ma koe fo i atua. Si o le kahua lana. O lo iai pere wha pare pane o le ao le atua. E ui iai na le anga i una sola. A lai wha pare pane le lofa o le atua. Whai mene whamtaranga tuspa ia. Ua tu lai ona e sola i tase sa ai luma o yonga. Walu foi o ia iopa, na maua le waa e anu ta sesa, o na watu e le e ia o le tutongi. E loa, e le mawhaina e sola i lumo iopa. E ia i uwha Britania, o le ala ngā upo le tangata fusu i tono Amerika, tangata e suafa ia Joe Louis. E whapea, you can run, but you can't hide. E le mawhaina e sola, ai le mawhaina e lafi. I lumo le tua. Po whera ne kia sola iai, e le mwhainga e lafi i lumo le tua. E pei o le ao, e pei o le malai, e pei o se mea ta tia malai. E sila whangati le tua i atoe. Nanga no portuspa ia, e le ise mea tasi e lilo, e le sila fia le tua. E o i o tatu loru tusi o mātainu, e whai tau lia i Jesu o tatu loru. E whawhanga na whaptalanga tuspa ia. Fai mai tuso salama non tau pasi lau tunu iwa fitu e tau leiwa. Fai mai tusi whapea whamtaranga a Tabita. Ma Tabita, lea tu ai. O te anu e whea ai noa ngama. Where can I go from your spirit? Wa ure loa por anu me la fai. Pea ke moku i o euskaria o la ino wahanga. Pea ke anu Samoa o la ino wahanga pa ia. Pea ke ngofa i usila o la ino wahanga pa ia. O whea o kia mwai ai noga. Koe whisiri whuka maro ka apika, whapea. O te sola e whea ai noguma. Where can I flee from your presence? Se wa unei loa po whano ki sola iai. Wa unei loa. Pe o ke anu le langi, e ke iai you are there. Pe whaino mo e se oni, you are there. E ke iai loa. Te nore.
Oioma, sila fia lea iona. Lea tua soifua. Makua lama leona. He knew very well that the living God was present everywhere. E lora le iona malama iona isha. Fai kau ia kuspaia oioma. E la dea e le kulupu lea la perfecta. Il fai a ongor kaka e sua fai a eseia. E kupu mai la iona ngaki I loa le leia tua. Au sora I rumbo le tua. God, He is omnipresent. O le atua na te sira fia me oma. Na te sira fia me oma I aiso se mea. Whafongara. Sister, aua ki whinau le tua. Aua ki sore le tua, ki whinau le tua. Aua ki kei le tua. Aua ki whinau iau aunga le tua, malupu mongi. Hoi mantusio, ina ua mo lia le ua apostol, tusi le ua nuenga long tau pelima. Ilu mo lau sa tukai o mana u forsaio. Tau pure la tu se me fasiok tia le ua apostol. Ai te o tu lai le tasio forsaio, tangata o tu la forma e sua whaia kamini e. Hoi mai sori, whafonga mai. Ia mute isi atu I whafore na ua apostol fisina ko kala moa. Au ki mga whai roa ia kioko. Sa iai tangata e sua whaia ti uta. Na tau fasio tia. E o lawe ana followers. Nga kou whakapa penga. Ma kou fasio kia. Ngā mawai wena. Ai kulai mai uta mai karilai. Lafo na kou fasio kia. Sa kou whakapa pe whasala winga I lato. His followers. Fai mai lor whakarangan fai upule tau sumareipa. Ai a fai ua tupu mai le tua. Farsai o manu. E mo lunga I sora eru lau tatu kaio. E le fai whautia. Ta fai tupu mai le tua. Ina nei loa o tau fai tau I le tua. Pau a ngāre mene a ngāre. Ke ua kusiei apere lani. E fai kau I le tua. Sister. Mai o ngeo e fai kau I le tua. Kusiei apere lani ke e lo pumongi. Kusiei apere lani ke e lo fai ngaruenga le tua. E ke e upu o le tua. Kala ia ionga. Fi ngau e maro ionga ma Yesu. O I mama le tua. E ki fai kau whakaranga kuspaia. Hoi mai le tua. Fai kau whakaranga koe wha. Iona non tau koe e wha. Me o urore leia. Me konga nga ringo sola I kasesa. Me konga nga ringo sola. Lega o urore le. O oe o le tua alofa fua. O oe o le tua alofa muti male. E tele nese lo to sa. Ai tele lo alofa ma whamau. O urore le e kisara mo. Ma e kore liwa se mai le marlei e kau wha o ya ni nema. Fi ngau maro I le tua. O ni mafua. Inu kau pue lua. Kano kumaro. Sara mo. Kano man mga kore. Wha ona mai le tua minga. Ma kau pue kou. Nga kasi a sawalinga kumaro e aso kasi kala. I ewa. Koe whasi furu aso. Wha umakia loa. Ba e fwoi mai sara mo. Fwoi mai a iowa. Kasi a nawa kumaro. Wha mai uli iua. Tangata wani o tangata I le tua, tangata ni newa. E o le tupo ni newa. Fai mai o ta afili le furefu. Ofu of tartala, longo nuu atoa, e o lawa I manu. A o ne isisi ai peidu. Ta tonu lawa a tonu e salamona e tuonu tu e liu e selo tosa. Lea lawa tania le tua. O fa maangaro le tua ni newa. Complain longa longa. Mane mea kongu ala ngā musuma. Nanga o le leia, le o mao upu o fai koe whasku aso. Ia lea kasi a lea wa iwa, le a kos whasku aso a lea wa liua, lea o whamangaro le tu. Whaari, ke lo, ke mga whai hoi ki o sistai. E ke le pule le plana le tua. Mai ke le loa le plana le tua wa mai le o whingaruenga. E whapokalame ai le ngaruenga le tua awa. So, au e te whinau. Nanga I le whawau whina ule ngangole tua matangata. Vai ngai lua ole
o le whea. O le whaoratanga, ua tu tele mai. The common salvation. Nei o le tua, ua mai le whaoratanga, ua tu tele mai. E tau le iuta lana tau mōmōwha upe tonu. Le au pe le. O lo matua whamarose tusi atu ia te utau le whaoratanga ua tu tele. E te tau e lama o tusi atu ia te utau. Ia popoa iatu. Ia te utau e whamarosi o utau e whinau. Mo le whatua tua. Na tuina mai whaatasi le au paia. Wa mai le tua le whaoratanga le tu tele. O le whaoratanga mō tangata uma. E le se whaoratanga na Samoa. A le whaoratanga mō tangata uma. O le whaoratanga o le whaapito na nui a tasi. A le whaoratanga mō so se tasi. Whai mai le iwane tolo le whaupesunga le ono. Wa whaperanga na lofa mai le tua na langi wea o mai lona atalia to tasi. Ina i le whano se tasi e whatu tu e te ia. Aia maua le ono e whaavau. Ta ua le universal la. Le lofa na le tua i le langi. Whafonga le whamtaranga tuspo ia tusi ono nung tau pe whawha pe sumatasi. Whai mai wao fwoi o te alofa e aini neva le aitene. O lo iei tangata e sini o le tō tele i le se lau wafe maafe luaspu. O e leo no lato lima tamatau po lato lima tau ngawale. Ma manu wa fa fo i te. Ana ma koi. Ki go fa ali i malo o yoga. Mai ele me complain de malo yoga. Se yo o ga mai le tuar ki ka yoga, fa solo e fa paulo no. Ma la mai forcaia o pe ki ka yoga. Wa winga mai le tuar du fema. Ma capele le baile por fuera. Solo me le la, wala ainda le romano. Wa ki li fa ali e malo fa lo le tuar soli. E che lo fa e ki ka yoga. Sai fa ku po. E che li fa ku po e che li kofo. Nga ora mai po ka se ko e perispo. Fa me lo fa planga le tu vai. Fa fera e lo for ki ka yoga. Ai fa feni e va ma ku wa ko kele. Se la luas fu wa fe tangata o eva. Ora mai ko e ora me lima kam ka fe kanga e no e fa pena ho lima ka o vale. Le ko kele o i ma wa fa. Ka u fa o inga mu o ni neva. So o fa kanga. Ele nga o isa wa e. Wa kan kai ni ti ai ko kasi manini e su ti ai ko fa kala le muese le o me ya ki o sa mo. Si stek le o sapi ai. O le whaoratanga mo societasi. Whaafonga whantaranga te spoia. Si stek. Ia whaamarosi o la whinaru o le whatuatua. Ki a kola. Wa mai le whaoratanga o tu telema. A le whatuatua. E te mau ai le whaoratanga lea. Hoi mai le whantaranga tu se whesaro ta mo mua whaupetonu. E iai foi o tau ia te ia. Ina o tau whalongo longo i upu le moni. O le tana le lei lea o tau o le tanga. O tau whatua tua ia te ia. O na wha mauwhai longa ina ai lea o tau. E le anganga pa ia. O le na fola ina mai. Hoi mele whaktalanga tus pa ia. Le upu moni le na tau whalongo longo i le mea moni. O le tana le lei. O le ola tanga. O tau whatua tua ia te ia. O na wha mau whailonga ina i lea. Siste. Aona e talia Jesu Keriso. E ala le whatutua. Longa lon tau koe lima wha momoa. Tatu le lei mane tua ono lo tatu li e whaolo Jesu Keriso. Wa mai la me tono Jesu Keriso. Ufi e oe. Taimi e te talia Jesu. Whai mele whakaranga tus pa ia. O na mai la ngā pa ia le tua wha mau e oe. Peo ti pose. Wa wha mau e oe. Se oe matea. Fai mai fai tau fai koe e whare so mai ai. Se ia o lava ina. Whaola ina e whatauina. Whatauina lea. I le tokto o Jesu Keriso. Se ia o lea so e fio mai ai Jesu. So o lea ngapa ia nao lea tua. A ona e ta lia le whaotanga o Jesu Keriso. O nao maina lea ngapa ia o wha mau fai lo ina ai o e mau. So o lea so na tala i le nani. O le
Anga tolu nei o tātou le sona, o tuina whapea. O lau tali atu i le whaotanga. O lai sau tali atu i le whaotanga sistai. Le whaotanga leo o tu tele mai. O lai sau tali le nei tai au. E whaida e whapea i whopero tadia i seia. Ina o whaaro ti seia si o whonga mai langi. Whapea mai. O ia o te awinatu mo i mātou. O ia o te awinatu. Who shall I send? And who will call for us? And I said, here am I, send me. E le whina e whapea i whotau nei. O au le nei. Awinatu a. O le se taimi. O po le taimi. Whetalai le tua ia anania, sau e anu, i sao i tamaseko. Le ana i sao, e ele tanga te sofa ia saulo. Tolu aso e le ai, e le ino, e le pupula fo. Sa te talo ia e vai e wharinga. Anania, tanga te sofa ia anania. O mato ia mwhae e ona au maroro. A wha mai anania, lea tuai. Se wo whaalogo le teno tangata nao sango. E rosa tangata le lei. I mea leanga o ia whaia i o tangata. Wha mai lea tua anania. O le ipu o whiwhiria ma, e mamoni lo noi nu wese. I luma o tupu, ma luma o tangata o Israel. Fai mena whataranga te spaia o na tū leo ia i mea ni arua le te whatara mena watu a whae o na au se o na pupula sau paputiso o ia maua le anga paia e le o le tali ana te au nei mana au no le tua moe tu runga talia Yesu ma o le se taimi upo vai va o alata le so wha ole ngai tātou Lumo Akiripa. Fai mera whatalanga Paulo i Akiripa. Kiripa ngā luenga non tā poe lusu ono fai poe eiva, suiva. Au te le amatai le whaaringa ma le rani. Fia whaaringa o watu e le atua e te oimaro wainga. Au nai te amata. O a whea ea. Tele me ua whaia le atua e lo wainga. Tele va venga o whaia le atua e tono sistai. La sau tani taone nei. Ina ua moria la apostolo, pe telu ma la apostolo tau pule foia fascioti i lumo o tangata. Ua fefefe la apostolo, ne iftongia la tau, fasciotia la tau. Ai tau i lumo pe telu, a luenga non tau perima fa perusu iwa. E siri na matou ana i le atua. Nai lo matou ana i tangata. We must obey God rather than man. Matou te repu pone, matou leo teimilea. Teimilea ele i liua Paulo teimilea. Teimilea leo pe telu ma le apostolo. A whai mai whatalanga, sili atu lo matou ana i le atua, nei lo matou ana i tangata. Pe oti ai, pe whaasala, pe wharpui, matou te re ana lawa tangata. Moni foti ai tō lima ni ua Paulo. Le ala i sa'o i tamaseko. Mautu na whai loa i te ore tau nei na inga o le tua. Whai mali sei alo na tau pue lima no whau pue e ono. I au tau sa ili a iowa manua ma whai o na maua oia. I au tau wala au i a teia manua o lata mai. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. E ene te me mamao ai atua. E te me te fiu se ili wa le toi maua. Te fiu fu toi wala wa mamao le atua moe. Te mna te tari for tari tau nei. Le atua o a ore nei. A wina atua. Fai me lau tua le fe au le sona. Sister, o le ola tana. O lou pulo ta.
Sister, o le ola ta, o lo pulo ta. I le suafo Yesu. Amen. Lo mātou ta mai o le langi. Wa umare ngā ruenga na e whiwhiri whaptoa I lau au rele ni tai au. Tui nātu le ngā ruenga mana ro ngā paia. Se I e lofa, ma whaawhaingo fia na lātou te lia la upu. Wharau tele I o lātou whina ngana. A vea le whi au le sona. E saunia ma tā pena I o mātou tangata. Saunia whaatasi mātou mana I o mātou aina. I le wha moe le aso e te whio mai ai. O le atu le I lau whaamianga I lau ngaruenga, ao ao. Mai lau I lau au na taitai. E pā ia la seo pito I titi o le ngaruenga. Ia I lo wanga le lei ma lau whaamianga. Vi I lo suafa le nei tai au e whaamavau. E whaamavau lawa. Amen. Te whakatone o tātou taulanga mas fuwai. Lo tule mne nganga whanwalo sungai ti akono mō tau whaimaru whilima. Pe whaoa I tangata mea le atua. A outou, ua outou whaoa o mea. A outou whaimai. Ni ai au mea o mātou whaoa. Ua outou whaoa mea se furuai a outou mea. A toa mo tauranga. Ua matua whaafanoina o tau. O le nuu malawa. A wā ua o tau whaoa mea. Ina maia mea se furuaia o tau mea malawa I le whale e tua I mea. Ina ia iai mea e ai I lo whale. Ma ia o tau tō whatofo mai ai a te au I le nei mea. Ua whetalai mai ai e o wau au. Pe o te le tō ina pupuni o le langi mo o tau. Masa sa atu le manuia mo o tau. Ina se ia silisili o na tele.
tātou tamae o i le langi. O le viinga ma le whaafetai i la uafio e le mawhaina whaititia. E ala i lo walofa mo lo wanga le lei le sosia mo le tamau ainga. Na e wanga ma e whaamanuia ina ai lo nuku. A o whenga i tiu te mawhaiwa le nei vai asa. Lea ua tūtūlai o au au ti a kono ma tau au ina. O se furuai o lau tūpepa ia e pule ai lau fio. A to ai ma mātou tauranga. E whaafetai ai a lo walofa tūnua na e whaamanuia mai ai a te i mātou. Mātou wane nei lau fio si e lofa whaapa ia whaamanuia. Nei tauranga wale wha o ngā tauina mo oe ma lo finangalo i lau ngā ruenga. Whaamanuia i lau nuku sa e wholafola. E te tōpuni o le langi mai sa saa mai ai o na manuia e sirisiri o na tele. O nuia i o na ti a kono, o tu ulai matau awina. O na o suafa Yesu wa ole ma mātou talo tuaini. Amen.
Aunga le suafa mamalu o le atua le tama. Le atua le alo ma le atua le nganga paia. O le atatou talo. Lo mātou tamae o yangangi. Siri e se lava lawa fio. Mātou te via ma whaane ne hina lo suafa mamalu. Nei tae ao mātou atu e uruma. Ela i lau whaamnianga e te whaamanuia ma iai ala le lātou whaafunga ma le mātou whaalango. Ai se e whetalai mai ma e whaonga ina le mea whainga aduenga. I se ngai ngoinga winga e se alo lava nganga pa ia e whaamamlama mai ma mori atuai lau whingalo. E ala i lau whauunga ma lau whaamalo longa. Whaamnuia fwoi le whaafunga anga lau whaanau ni nei tai au. Ma ia vi ia i lau suafa e whaavavau lava. Amen. Tusi wa filfilia e mawai se wheau o le nei tai au. Tusi mai le whengenga fau, tusi le apostolo Paulo le kalesia i Efeso. Efeso i lona mta upu mua. A matalo na whaita wina ma le whai mua se e whapau mai le whai upa spuru ma le wha. Manatu tai au nei mawa sau taimi. Ona e whai tau le iai. Ai o filfilia le whai upo e whaa. E vea e whai mā tātou matua i le tai au le nei. Whapeano na whai tauina. Whapeo na ia filifili mai ai tātou ono ia. Au le i whawa ina le lalorangi. Ina ia pa ia i tātou ma ia le matau nenga ina i ona luma i le lofa. Ona manaonga tu pito o le atua. Ma le fina ngalo tu tasi o le atua. E ma moli atua ilo na fina ngalo i le apostolo. Ina ia tu sia le tu si mo Efeso. Ina ia ma whaina malama Efeso i lona Filifilia. Ma lona wala wina papitoa mai le atua. Ai lei whawa ina le lalolangi. O le mana i le wala au o le atua mo Efeso. Ale mana onga o le atua. Ia pa ia Efeso. Ma ia le matau le ina i ona luma i le lofa. E mai le apostolo. O awa Paulo. O le apostolo Jesu Keriso. O le wanono tia. Ona o le pinangalo o le atua. O rau tusi le nei mo e fatua tua i Efeso. Tusi whapitoa mo tangata fatua tua. Tangata o loi te tono le kalesia i Efeso. Manao le apostolo e whapupula atua i le fina ngalo alofa o le atua. Ina ia i loa e Efeso lo na wala wina. Malona filfilia whapitoa mai le atua. Na filfilia o e Efeso. Ai lei whawa ina le lalolangi. O le mana onga o le atua. Ina ia pa ia o e Efeso. Ina ia wana i se mea tau le reina i o e Efeso. I le alofa o le atua. Ai mai le whai upo e tonu. Ia whape teia le atua o le tamahalo tātou ali o Jesu Keriso. O leo wa whamanuia mai e tātou. I mea umalawa. E manuia i le ranga. I manuia o le langi. Ono Keristo. Mana o le apostolo ia i loe Efeso. O le mana onga o le atua. Ia manuia Efeso. I manuia o le atua. O nona fina ngalo tu tasi malana pule. Vaito tasi. Na ia Filipilia ma wala wina i a Efeso. Ina ia tā ua ia Efeso lo na wala wina ma lo na Filipilia whapitoa mai le tua. Whai mai le whai upo e ono. Ina ia vi ia ilo na alo patu noa wa sirisiri. O le wa le leipua mai ai o ia ia tātou. Ono le wa lopangia. After Efeso wa lopangia e.
Aisa, fai upa fitu. O ia foi wa tātou maua i le tongi ola, i lona toto, o le whaamangaloina o sala. E tusa ma le aloa paula i a lona lofa tūnoa. Se me sa wāmeni. O le toto Yesu Keristo. Ua whaamangaloina i a tātou ang sala. E tusa ma le pule a lona lofa tūnoa. E tu le tai ane nei e whapenaro walala mai di tai ane nei. I nei am whaina e loa mauti noa i di tai ane nei. Le wala aua le atua e whapi toa ma oe ma au. Whamai lau tua le wha aua le tai ane nei. Ia whaata waina lo filifilia ma lo wala awina whapi toa mai le atua. Ea. Ia whaata waina lo filifilia ma lo wala awina whapitoa mai le tua. E ngai teimi tātou te whaata le ai, ma tātou manatu mai e feso, i lo tātou filifilia ma lo tātou wala awina whapitoa mai le tua. E te tauna mā, e te tauna whaata waina. Danga na tō fia e le tua ma filifilia whapitoa e le tua ana mua. Ai lei whaavahina le laurangi. Manatu fōi i tai aone nei, au e lala mai, e iai le wala au whapitoa le tua, i le sistek, na wala wina whapitoa ma filifilia e le tua, ai lei whaavahina le laurangi, ai au le mana ango le tua, i ai iai se sistek. Na te aveina le whea muni muli le tua i lunga le whangai lele. Mo le lawe ino nganga o tangata Samoa. Ina ia sau nia tangata mo le whaama mai le langi ma le ola e whaama mau. Nanga mua le whea o le tai aone ni. Na tō fia ana mua ina ia vi ia ai lona mamanu. Whengatana ta lia ngō fia ila ngono tangata whatua tua e Efeso. Ai manao le apostolo e ta watu ya Efeso. I whai upa suma le tasi e o le whai upa suma le wha. O ia lava o mātou maua i le tofi. O i mātou ua tō fia ana mua. E tusa ma le fina ngalo. O lewa matuanga lua i mea umalava. E tusa ma le pule alona alofa atu noa. Se mai tātou amin. Manao le apostolo e tau ia Efeso. Oi mātou o tangata na tō fia whapitoa e le atua na mua. E tusa ma le fina ngalo le atua. I le pule a lona alofa atu noa. Ina ia vea i mātou maala e vi ia i lona mamalu. Oi mātou o ena whama e mai ia Keristo. Ia maua i se vi inga o le atua. Ia i loa i le mamalu o le atua. I le soifua ma le au nanga. A le apostolo e manao e tau atu Efeso. Na tō fia mātou ana mua le atua ina ia maua i se vi inga o le atua. Ia vea i mātou e whai maala vaa o le tala le lei e mamoli atua i le pinangalo o le atua. Lango i mātou o tangata e whamai mai ia Yesu Keristo. Na onga nā le whia o le tai aone ni. Ia monga se vi inga o le atua mai loa le mamalu o le atua. Lango oe maa o le tangata na filifilia papitoa. Ma tō fia papitoa e le atua ana mua. Ai lai whama ina le lalangi. Ina ia talia ngō fia e Efeso. Ma tau lai pēle wa aia e Efeso. I lona wala wina ma lona filifilia whapitoa mai le atua. Ai a oe maa uri tai aone ni. A e whaafunga mai. Po fere karesia o whenutanga ruenga o e ngā lue au nai. Ia e sila pia le tai aone nei. E le i vale tō lima. Le wala au le atua e lo sai pua ma la wala. Na tō fia whapitoa tā ua e le atua ana mua. Ina ia whai mala waa e mamoli atua ilo na whina ngalo le ato le tala le leia Yesu Keristo. E mai whai upo suma le tōru. E iai poi o tōu ia te ia.
Ina o tau whalanga i le upo le memoni. O le tala le leile o tau o le tanga. O tau whatua tua ia te ia. I te ia lala mai e wheso le tai anu ni. Langa sa e whalanga i le upo le memoni. Yesu Keristo o ia o le upo moni. Ione su whawhai po ono. Le fionga le atua o le upo moni ione su fitu whai po su fitu. Ma le tūna pono o le atua salam suriva salam whaalua o le upo moni. Le whamai le apostolo no tau whalongo longo i le upo le mea moni o le tana le leile o tau o le tanga. O tau whatua tua ia te. O na whamau whailonga ina i le o tau e le paia. O lena fola ina mai se mai tau ame. Whai mai whai upo supa. O le wha mahoni o hia o lo tātou tofi. Se hiu ina wha o la ina e wa wha tawina ina ia vi ia i lona mamalu. Amen. O le wha mahoni o hia. Na ia tō fia i tātou. Ina ia mawhaina wha o la ina i tātou. O tangata na wha tawina mai. Ina ia vi ia i. Le mamalu siri ese o le atua. Ni whatauina tāua se auro se ario se tupe. Ni maa tāua na whatauina le toto na masae le lio a inga I Calvario. A le whai mai le apostolo. O lona toto ua whaamangalo ina ia tātou hong sala e tusa ma le pule a lona alofa atu noa. Ina ia whaafau pue mai. I lunga ia te tātou, ina i o tātou manuia, e paso I manuia o le langi. E no e tai hone nei e le tau mo fia le tau na whatauina I oe maa ue retu. Whatau le soifua mama, soifua ato toa o Jesu Keristo. Ale mana onga o retu. E feso, ia maua lunga se vi inga o retu. Ia I loa ale mamalu o le tua I lau soifua mroa. Mena le mana o le apostolo, e tau whamatala atu ia e Efeso, langa o le whamaoni, o le atua na ia tō fia I la tau, ina ia whaola ina, langa o te ngata na whaatau ina mai. E whai mei pe teru. Na wala wina, na whaatau ina, ina ia vea maala e whaamala malama atu waini tala lele. Maangalo na rua o le wheau o le tahaone ni. Ia whaamalo sia e le mana o le hangapa ia I le tangata I totonga. Tāngua na o le ngā ruenga le hangapa ia, whai mai Paulo, Timoteo, o le hanga, nā tua ina mai, e le pepe le matawai, ai a lopa ma pau tonu wai. E tauna whaamalo sia, le tangata na I totonga, e leo le tangata I whafo. Aore te ngata I totongu, e te tauna whaamaro sia e le mana o le anganga paia. Aona whaamaro sia e le mana o le anganga paia, le tangata le nai totongu, e le ilo solomune, e le ilo whaiaina, e le ilo toilalo. Lenga lua I le mana o le anganga paia I totongu. E le onga lua I whafo. Tu se kolose non tau mua whai po su tasi, ma whai po su malua. Ia whaamaro sia o tau I le maalosi o malawa. E tusa malona malosi ua sili. E u de on sai. U malava male whaato atoa male fia. Langa so stangata e wha malosi e le mana o le hangapaia. E tauna tina haina. E tauna malosi o sia e tauna ororo ia. Au te mana o tau ia teo. E aisang ufai mai ei. E u le on sai. Le tangata e whamalosia, e le mana o le hangapaia, I le malosi sili, o le atua. Tauna ia te ia le on sai. Kauna tali lina. Me whaato tua ia atua, ma le fia. Aleluia. Di ia o le atua le nei tai au. E tau tangata, e ia te ia, le hangapaia, le whamalosia le hangapaia, ona ia te ia le on sai, e ia te ia le oli, e ia te ia le fia. Pai mai whai po suma lua, o loo whaapatai atu I le tamā. Ua saunia I tātou,
ia tatau ona tofusia i tatou i le tofi o le aupaia o i le malamalama. Tofusia i le tofi o le aupaia. Tofinga le atua i feso i paia. E feso i paia tofinga u umana tofi ai o e tofi ai au. Ina ia mwhaina tofusia i tatou. Ma whaiwa ma tiute tatou te au auna mga lulua ai. Mo le atina eina o le ekalesia i e feso. Anga o le ata o le ekalesia. O le ata leo le tino o Keriso. Lenga o le manu lau tiri na e feso. O le atina eina o le ekalesia. Mena e me Paulo ina mata upe wha. Ina ia wha ato ina ile upa ia. La tu te ati ae. Le ekalesia le tino o Keriso. Te mai sa wamini. Pai mai le e feso mta upe toru. A lona fai upa sfuru ono se o luoso martasi. Ina ia fo ina ia te o tau e tusa. Ma le faulai o lona vi inga. Ia wha amaro sia o tau. I le mana o lona lava nganga i le tangata i tatonu. E le o le tangata i fafo. Ai ia wha amaro sia i le mana o le nganga pa ia. Le tangata le tatonu. Le famiglia apostolo Paulo e a Corinto. E uia na tau e una uma i fafo. Ai fafo wina i le aso ma le aso. E mai fai po su fitu. Ia nofo mau Keriso i o tau loto i le whātua tua. Nofo i le loto i le whātua tua. Ina ia mau waa o tau. Whamainga i le ropa. Mena ta ua i pe aona nofo Keriso i te tonu. Nofo i le loto. Fua mai i le loto mama. O le taha ua nana. Lenga o le tangata. E whaamaro sia e le nganga paia. Le tangata na le mana o le apostolo ia nofo ai Keriso i te tonu. O lona whaavai o le alofa. E mai whai po suvaru. Tō te mawhai ai o nei loa le lei e o tō a tō uma ma le upa ia uma. O le winga o le lautele, ma le umi, ma le loto, ma le maualunga. O le alofa siri asa o le atua e le mai loa. Ia i loa fo i le alofa o Keriso o siri ese le mai loa. Ia whātutu muina o tō i le tumu malava o le atua. I loa le le apostolo. O le mana o ngā mo Efeso. E te tau o na whātutu muina tangata o Efeso. I le tumu o le atua. Fua o le nganga paia. Tauna tumu i le rofa. Tauna tumu le ori ori. E tauna tumu le onsai. E tauna tumu le mata alofa. E tauna tumu le whamaoni. E tauna tumu le angamalu. O winga ia. O le tangata i te tonu. Le nopo ai Keriso. Le mana o le apostolo. E paso. Ia whātu tumu ina o tau le tumu o le tu. Ana ia whamtalanga le apostolo Paulo ia Filipi. Filipi no mta mua fai upo sutasi te fai tawina. Fai mele na o le apostolo o la utatalo. Mo tau Filipi. Ia whātu tumu ina o tau le tumu o Keriso. E ala le nganga o le atua. Ina ia whātu tumu ina ai tangata o Filipi. Ai ha o e ni tae aone ni. O tumu ai ta ua i le tumu o Keriso. Po le tau whātumu. Po fia tau sanga o lotu ala e tau whātumu le tumu o Keriso. Ma nei e whai upo e lua se furu. Ia te ia o lena te mawhaia o na whaia o me uma. E whaasiri lava i mea tātou te ole atu ai, ma mapau iai e tusa ma le mana o lo matuanga lue i to tonu ia te i tātou. Mena te ole atu ai, ma mena te mawhauwhau e. Nea se meo e mawhauwhau e. Nea se meo lo e ole atu ai le atu. E te tonu e whai e le atu ai, mea nā pēa ona nofo le angapa i ole atu ai tonu ia te, o e nofo i tonu ia te. Jesu Keriso e le eise me whai hata, e ma whai e mea uma. Le whai mai le apostolo i ia te i o le na te ma whaia o na whaia o mea uma. E whaasiri sili i mea tātou te ole atu ai.
Ma pau iai. Aisea. E tusa male mana. O lo matua. Nga lua te tonu ya te i tātou. E mai whai upo e losu matasi. Ia te ia le vi inga i kare sia ono ke viso. I au ngā tūpulanga uma. E whaava vau lava a ameni. Mo uma taino tā vita. Mo uma taino ki tiona. Mo uma taino Josefa. Saya i lea tua, saya i ova. Ia Abrahamo. Mo uma taimi nā. Ao le taimi ne te soifu ai. Le taimi ne o te ona ai. Ina ia mawhai ona tātou i loa ngā ruenga le ngā pa ia ngā rua i te tonu ia te tātou. I au ngā tūpulanga umaha. Aisea. Ina ia wha maro sia ri tangata i te tonu. Pai mani whamtalanga a Paulo ia Filipi no mtau po e lua. Pai mani whai upo sūtoru. A wā o le atua. O ia le ngā rua i te tonu ia te o tau i lona finangalo alofa. Ina ia o tau loto mga lulua iai. So tangata e wha maro sia le mana o le ngā pa ia. I le whai nofo nofo. E ngā lue. Nanga e ono aso na mai e tua e ngā lue. Au tā huana na. Pai mai le apostolo Filipi. A wao le atua o ia le ngā lue i to tonu ia te o tau ilo na finangalo alofa. Ina ia o tau loto mga lulua iai. Ina e whai se mea. Whai manu loto fia fia. E whai tangata pe on whai mai Paulo ia Kolose. Ai whai a pe se i o lai whai le atua. Aisea, wai maua lea manoa, e te au auna mga lua ai langa o lai ei lea te oe ei a te au le mana o le ngau pai. Ai mai whai pasu lua i au tō ngā lua ia. Ma le matau a toa ma le ngā tete, ina ia whaola ina au tau. Ina whai whaola ina i tātou pe au na le awa ma le mi ngāo, ma au auna mga lua i tono o le kare sia i Filipi. Au te rei manatu e whapenala o unanga i tai au nini. Nā o tātou o tangata Filipi o tangata au na o tangata ngā lulu e aiai. A whai se mea, i le whatanga whaia. E whai mare ori e whai mare fia fia. Peru lo mtau pa su tolu whai pa lua su martas. Ia whaato o tō ina o tō e ia i ngā ruenga le lei o malawa. Ina ia o tō whaia lona finangalo. Ia ngā lue o ia i tō tonu ia te utou i le mea mā lie i ona ruma. Ono Jesu ke riso, ia te ia le vi inga e whaavavau lava. Amene. Whai mai le apostolo ia ngā lue o ia i tō tonu ia te utou i le mea mā lie i ona ruma. Whai a mea ma le mātango fie, whai a mea ma le saunia le lei. Ia whātoto ina i ngā ruenga le lei o malanga. Ma ia whaia na finangalo. Lao lai ngā lue le tua i te tonu. I le mea mā lie i ona ruma. Ina ia maua i sevi inga o le tua. Ne whai mai le apostolo e whaavavau lava. Amene. E moni ma whaamaoni. Ma nei ari tau tinonga ola a le apostolo. Mana o le apostolo e tau mai a te oe, e tau mai a te au, te aore nei. Kolose, i lona mtau mua whai upe lua suma leiva, o le mea lea, o te ngā lua ei ma fina whenau. E tu samana na lava ngā ruenga. O loo ngā lua lava i te tonu i a te au ma le mana. O le ngā lua, le atua i te tonu i a te ia, whai mai le apostolo, o le mea na o te ngā lua ei ma fina whenau. E tau wivi. E rei lo sono muli. Po a maunga o a manu. Na te iloro na wala wina papitoa marona filfilia papitoa ma le atua. Nanga o langa lua i le atua i te tonu e reo ngā lua i fafu. Me le fesom tau po e lua whai po spulu. O lana lava ngā ruenga i tātou. Na whaia tātou e le atua. Ina yo tātou whaia ngā ruenga le lei. Na saunia na mua e le atua. Ina yo tātou sāwa vari ai. E lei whāta mala le atua ina na whōwhanga.
ma le fausiaina o le tangata o le paleali o na ngaruenga na fofo. Ai mana o Paulo e tau ia Efeso. O e mau. O le tangata whaapitoa. O le ngaruenga na fofo ia awa lofa o le tua. Mana o le tua. Ina i o tātou whaia ni ngaruenga le lei mo le tua. Langa o lenga lue le tua i tonu. Mena e tā ua tau tinonga le apostolo o Paulo o Mokolosi. Mai whai po e lusu ma le wha o te wha atoa popo ngā o ke riso i lo tino langa o ke riso o lona tino o le ekalesia. O le tā ua le na ai awe. Ai a o le tai ane nei. Wha mano ngā lulu e fina fina. Wha mano au una wha mano tau tua le tua monon fina ngalo. Langa le tu tonu ya ti tātou le mana o le ngāpai. Me me le vanga le tolu le launga le tai ane. Io o tō sāwa vali e tusa. Ma le vala au o vala uina i o tō. E ilo le apostolo. E mana o le apostolo e vatu se fe au mo Efeso. Ia ilo e Efeso le tā au o lona vala uina. Ine e mwhaina pālengi lona vala uina. Ma le savali. Ia savali e tusa ma le vala au. Ua vala uina i o ia. Mai le tua. Pa meni tau koe whaa. Tā whaungaina i lau tuspaia nei tai au. Mai mau lau tuspaia le whaungaina nei tai au. E ta pē lau telefon. E whesonom tau koe wha. Whai mua. Te au whai poe ono, whai mai le apostolo. O le nei. O ha o le wanono tia ono le lii. O te ai o atu ia te o tau. Ia o tau sāwa vali e tu sāma le wala au. Mua wala wina i o tau. Ma le loto maua lalo lava, ma le anga malu, ma le ono sai. I o tau whaapai pale le tasi le alofa. I le tango whai o tau ona ta haufi, o le loto ngā tasi, i le anganga, i le noa tanga o le file mu. Le anga e tasi le tino e tasi le anganga whapei ona vala uina ai o tau. I le wha moe e tasi, ua vala uina ai tātou. Tasi al wha moe. Tasi le tino, tasi le nganga. No ar fai mai le apostolo, e tasi le fatua tuanga, e tasi le baptisanga. Na vala uina i tātou. Fai mai fai upo e ono. Fia fai tauina e whapea. Ine fai tātou ilo aile mana onga le apostolo. Fai mai e tasi le tua. O le tamā foi leo tangata umalava. O le pule mea umalava. O le ua iai mea umalava. Nei a te oe le atua. Nei a te au le atua. Langa e tasi le tamao i tātua uma. Pai meni mata upo e lima, fai upo sifulu ma le lima. Ma le fai upo sifulu ma le valu. Ki fai tauina e whapea. O le nei. O nei whavalea o tou. Ai au tou i loa le fina ngalo o le ri. Au foi nei o nā o tou le wina. O le mea ula vale ai. Ai a whatu tumuina o tou i le nganga. O tā wana nā. E o nisi tangata wa lewa nei e tono le sao le tua. Ai lau pālengi ni mera soi fuai. Ma ola ai ma le fina ngalo le tua. E me le apostolo Paulo ia Filipi. Filipi tawa ina e tu sala o tau amio ma le tala le leia Jesu Keriso. Pe o te aluatu, pe o te nofo ese, au te fia iloa pe sina tala ia te o tau. Ua o tau manatu le manatu e tasi. Le loto e tasi, ma wanga tasi o tau finangano e le whaatua tua e le tala le lai. Ngare tā ua le nai li tai aure nei. Whai mai Paulo ia Kolose non tā upu mua non whai upo sifuru. Mana e whai tau wina li tai aure nei, whai mai le apostolo. I o tau sawa vale e tusa ma le li. Ina ia fia mai o ia te o tau i me uma. Ma ia o tau fua mai ngā ruenga le lei umalava. Ma ia tupu pēa lo tau i loa le lei o le atua. Sila mai le langi. Pati mai le langi. Fia le langi. Ina tangata e au na mga lue mo le atua. Ma savali e tusa ma le finangalo o le atua. Le fai mai le apostolo. Ina ia fia mai ai o ia te o tau. Ine o lilo tātou i luma o le atua. An mana onga nā ruwhi au le tai au nei. Le feso.
I o tau sāwa vali e tusa ma le wala aunga wala uina i o tau. Ka pēnā fwoi le mana onga mo tātou le kāre sia i tai aure nei. Ai e mana onga whaapitoa o le atua i tai aure nei. Mo lau whaafofu anga si stag le tai aure nei. Ia vea whai matangata matua. Awane ia vea whai matamani ni. E loa atama matutua e loa tamani ni. E loa ta ua le leva nei e tono le kāre sia. Ai ai loa o e maa o le tangata matua. Ai loa matua o soifua. Ala e tamani niña. Mene whai mena apostolo Paulo. Ia ko nito sao i titi sao whai mea tamiki. E na wo on tangata matua o tia i mea tamiki. E whai mea tangata matua. Ta ua na. Whai o lai tamani ni i a tātou. Ino no wingo lai nepi a tātou o la ere i matua. Ala ta ua na. She's taken to hell in it. I made a first of five for Lusu Riva, your totas. I want to hear what you say, Puleanga, your tomutu. Now, Leo Pulea, Tia, email, to point in the lay, follow along. I fear that I follow along. But I will follow what to say, poor Saulo for Fonga, Sauna, Mutu, and Lay. I will point to Tifati, I, and I'll put you there too. Uma wha mau wha ilonga ina ai. Tātou se ia o i le aso e wha ola ina ai. Le ngā pai ina rā no fwoi te tonu ia te ai. Le no fwoi te tonu ia te au. Le whai mai le apostolo e wheso. Aua tau te whati ina ai le ngā pai. Ia te amo tau wha piu fiu malawa. Ma le lotoa. Ma le ita. Ma le lo tele. Ma le upu leanga atoa ma le loto leanga o malawa. Te am tātou upu whawhiu-whiu. Lotoa. Ita. Whawhia na ngoto le la o la ita. Ana mana onga nā whiau le tāhana ni. Te rala me tāhana ni ana te ita i rau whiau. E te re tangata ita rau whiau walu tuo le toi lo. E le tangto ien tangata whapena. E lana ita mo tua o tamana ni. E le ita mamatu tua. Anga i longo whia tama matua. Tama tua soifua ngalea. Ai au tau whianga le leia. Ia whi muti vale ai lo tau lofa. Ia whamangalo ai o tau. Whapeo na whamangalo o tau e le atua ia ke wiso. Tu se mātai o non tau pe ono. Lo iere te talo le li lo mātou tamai o le langa. E mari whai po sku whawha mai rei. Whamtalanga Yesu. E whai tau te le, tau te whamangalo ina tu tangata ia la tōng sare. Whamangalo whai o tau ro tu tamau le lang. E whai mai whai po sul lima. E whai tau te le whamangalo ina tu tangata ia la tōng sare. E le whamangalo ina whai o tau e lo tu tamau le lang. Pe fia tau sanga o lotu. E le imanu malo i soifua whamangalo. O le tala tu spa ia le tai aone ni. E le whamangalo ina whai o he maa o e le tu. Nei e mama lama e feso le tai aone ni. Mena ta uai, lengo le whaamangalo. E o whaatasi ma le whaangalo. Ma le loto mawala. Ai ngai fia tātou o whai mei o whaamangalo. Ai le o whaangalo ina. Ana ta wana, whaamangalo, whaangalo, ma loto mawala. Lengo le mena e ilo ai tama matua e whianga le nei ai. Whai mei le tusitala ia e peru na mtau pusu toru whai upo skuru ono. Wane i ngalo na le lei, malolo fatu. Lengo tau langa whapena, e fia ia ile atua. Kare sia, anga le lei au whinganuenga. Anga le lei tangata e fia mo mia so soani. So soani iai. Nango le mena i loa ili tangata, na te ilolo na wala wina whapitoa mai le atua. Nango lai no foi le nganga pa i o le atua i tongu. Au le whaati i ngā le nganga pa i. Pai mai whamtalanga pe te rua pe te runta mua whai po sipuru. O le nei, le au soe. Ia atiri ai o na whamalo losi o tou. Ia whamawina lo tou wala wina ma lo tou filifilia. Wape au tou whaia ia mea. Tou te rei u wale lava. Toi whaasiri se whoe mo le ai. Toi wawa ai ai. Ia toi whamalo sia. Ia tu tupu moi fo o le fia i leli.
O le leman tato ye tono lotu ko tau onu sono muni mai fa peifo o a fe e fio mai Yesu le alanga le na mana o pe chero ta mai tu spaia fa tari se yo umani salmo o ta wona na o tato te chiri ai de tu o non to e fio man ana mana o ngai ne fa tato fa ma lo si lo tato wala winda mo tato filia na pe tato foi ye me tato tele u vale lava o le nei o so pele i o to tu mau ma le fanga tia i alu alu lo tu fa ma lo si nga ruenga le li le no ina o to i lo ele se me fa le nga lo tu tau ti nga i le ele vale tu lima no nga patia mo lo ruia i la o na nga te ma si me ti mo i o la so fu le tua o na o le tua e tau mai ate oe ina ia whamaro sia pe o tātou tangata. Ngā lulue au na tau tua pe le tua. Nā ngā ore moe o tātou o le langi ma le ola e whawawa. Mea nai whai mai eira apostolo o Paulo ia Filipi. I lona matau mua whai pue lua suma le lima. Whai mai le apostolo o Paulo ia Filipi. I lona matau mua. A lona whai pue lua suma le lima. O mauti noa le nei mea. O te tūmau. Tātou te tūmau whātasi whai uma. Ina ia alu walu o tau. Ma ia fia i le whātua tua. Mauti noa le apostolo. O mai Paulo o te tūmau. Tātou te tūmau. Ina ia alu walu. Lo tau fia i le whātua tua. Tere tangata o tau sono muni le whātua tua. Ana tusi na lena tusi e Paulo mo e feso. E whapitoa mo tangata whātua tua. E rei tusi Paulo in tangata le whātua tua. Na tusi mai mo oe maa ule tai haure nei la o taha ua tangata whātua tua. Pai mai maanga mua mua le whia ule tai haure nei. Na tō whia na mua ina ia vi i ailo na mamalu. Ia mawai se vi inga o le tua. Ma whanga tō whia i oe mau. Tō whia i au apostolo. Tō whia i oe Efeso. Ma Filipilia. Ai lei whama ina le larangi. Ina ia mawai se vi inga o le tua. Ia i loa i le mamalu o le tua. Ai ngona nua whama ia whamaru sia i le mana o le angapa ia i tangata i tutunga. Ina ia mwhaina whamaru sia. Whamaru sia oe whamaru sia oe le mana o le angapa ia. Ele ma fai fa malo sia ta u ele manno le ngapa ia pe a fai fa mo lungo ta loto ai a fa mo la lo fina ngalo mo loto no ta vai le se ngai winga winga ese la ngapa ia la ngapa ia le tua e fio e tonu o le tangata o no ti mo moia ma u loto ma wala yo tu sa va tu sa ma vala au o vala winga yo to e ta tu sa va vali mo ta tu fa malo ma sta so fa pesi Tātou sāwa wali pei numa. O a maunga o ati ngā o whainga tātou sāwa wali pei numa. O tātou te mawhau i mea o tiko nai. Pai mai le apostolo o te mamoe puno wa i mea o e luma nai. O te tau sesi atu i le whailonga. Na wala wina i au i nei au maua. Le wha mai moe nai le langi i ma le ola e whawawha. Au le au tu o le whiau o le tai arani. Ia whaatau inga. Lo Filipilia ma lo malawina whapitoa mai letu. Ia whaatau ina. Lo Filipilia ma lo malawina whapitoa mai letu. Wafo Yesu. Amen. Whaia tātou. Whaftai le tua. Whaamāmalama mai le mana lo ngā ia mamoli atu lo whina ngalo au. Le rie fa mo mo le nga nga ro nga pa ye fa ma ma mai ai fina nga lo fa mo mo e te a fa i o le ma ma la ma fa ma nga lo le me fa nga nga no le vai ma tu taro le tu se lo fa ye fa mu ye la we ka le si fa mu ye ya sa mo ma no ma tu te ma fu tam ta ku ya ya la i ta ku i dunga ya te ma tu uma le manuia siri esse Oe le atua le tama, le atua le alo, ma le atua le angapai. Amen.